Reke tucoke guku bururi-ini na thutha wa kwandikithia uhotani wao wa mbere thiini wa ligi ya guku bururi-ini ya FKF weekend hituku, kirabu kia Murang'a Seal nikira twarithirie na mbere uhotani ucio gikihota Kakamega Homeboys mari kwa muci na bao 1-0. Gukinyeru kirabu giki nikio gitongoretie murugamo-ini wa ligi ya bururi na point 6 na maimeto thana Posta Rangers aria mari na point 4, ateteri gikombe giki kia ligi no ya kana ligi no ya bururi Gor Mahia mari na point 4 thao kuma draw ya bao 1-1 na Sofapaka. Gucini ya mbere kimera giki na gucoka kuhota Wanajeshi Ulinzi Stars muthe wa Jumamothi hituku na Goru 1-0 tikiharo-ini kia Ulinzi Sports.